Ngiyanibingelela abantwana beNkosi enkulu yakuThixeni bamaNazaretha. Inkonzo yesabatha lasemizwe ibhathelwa umfundisi uMlungwane wasePhumlani kwaMpukonyoni Inkosi Mbusisi. Isandulelo sesihlabelo somthandazo wesabatha. Sihlabelelo senkumbuzo yesizukulwane senkumbuzo yokuzila inkumbuzo kaNkulunkulu. Ongenu Jehova manazaretani zulwana zenu Bandla lenkosi masikhukhwesithandaze amen. Ngiyayikhetha inkosi enhle yobuhle bamaNazaretha. Bangcwele uyethu umfundisi Thizeni walelizwe lengapha ngenhla athi kunukhuni angasho ukuthi yini lelikhuni kodwa athi kukhuni imise endaweni elikhuni namuhla ngingumntwana nje kuthiwa ngikhulume kubantu abadala nebandla amen. Bangcwele kule ndawo enimi kuyo ngake ngesokhulunywa ngenye imini inkonzo inikezwe insizwa ethile yakwaKhawule yakhe ngapha eGospel yasuka yasiyokwakha kwaMthetho yase inikezwe inkonzo siphakathi komuzi waseKuphakameni yakhuluma ngoBhombela yathi ngensuku zokugcina yathi kwakukhona umthombo ngozansi kwesibaya lapha eGospel uthi kodwa ubabamkhulu ngensuku zokugcina wehla waya kulomthombo wafike wawubuka wathi namhlanje mthombo uyagcina ukungibona awusephinda sibonane nawe ithi ke lensizwa wabe suyasha lo mthombo waphela sisendaweni yenkosi uJesu ayibongo wena ongambonanga uJesu uye lo phambi kwethu uma siswa kukhulunywa kuthiwa wathi ubabamkhulu ngihamba ngibuye kufike isikhathi ngibuye ngihambe emhlabeni ngibuye ngiphinde ngibuye ngizozalwa
ithi sekuzisikhathi ezihlanu ngihamba ngibuya emhlabeni. Besisenkosini yakwaMdluli. Uma sisenkosini yakwaMdluli, ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina, izisho yona ithi mina nginguJesu mina. Ithi nginguJesu mina. Nampo umjati babe khona. Ubunquma nomalume. Ithi nina ningabafundi bami, uJesu yimi. Ayibonke. Kanti ngaphambilini kuleli yakwaNgwanasa, ithi inkosi ephambi kwethu ithi mina, yathi mina abakangazi ukuthi ngubani mina. Ithi mina kwakukhona indoda eyihlupha esweni elithile kule nkonzo, ihlupha amakholwa. Ithi leyo ndoda yashawa yimi ngonyazi. Kanti ubani lo phambi kwethu? Ngenye imini ngizoba mfishane impela nje, ngisaba nobaba. Ngicela udlule engomeni ka-2:18. Ngizocela ezulwini amavesi mabili nje, ngoba ngifuna ukusheshe ngibaleke. Yezani emazulu niyasibonile enkosi yethu.
Khawula ngensuku zokugcina kubaba omkhulu ithi sevalelisa wathi ngisahamba ngizohlola indlela phambili ngizobuya nitshene makulukhuni kuthiwa kwakukhona insizwa yakwaHadebe yayingahambi ikhubazekile ihamba ngamadolo nezandla kuthi ubaba omkhulu ngalelo langa esevalelisa wathi mayisehla wehla uma uyasika uma wafika eGospel wehla wathi uwele kulowa mfulana wafike wema wabuka amanzi wehla wabuka wasewela ngaphesheya nanguya ebheka impumalanga ubaba omkhulu ehamba kuthiwa wathi masefika sebheka ngakulowa mlungu okuthiwa ngumthambeka wema wabuke emva sivela waphenduka wabuya waphindela emva nangiyowela umphula ephikelele ekhaya eGospel kuthiwa wathi efika wayidabula phakathi kwezindlu kuthiwa le ndoda yayingenhla kwezindlu wadabula waphikelela kuyo wathi efika wafika wayinyathela lapha ngonyawo wabeka kuyo unyawo la wathula wathi njengoba ngibuye nje ngibuyisa le ndoda ekhubazekile ithi shembu uyahamba ungishiye emhlabeni ngingahambi ngadalwa uwe uyangishiya nginjena na uyangishiya ngingahambi emhlabeni ungishiya nginjena na uthiwa baba babili laba omunye kwakukhona ivesi emhlupha la ukuthi indodana engahloniphiya ibulawe ithi kodwa sozenze njani lezi ngane soyibulala kanjani wena uyibulala kanjani yakho yeso yakho wayinyathela wathula wathi njengoba ngibuyiswa yilo muntu niyobona ngoba ukuthi ngiye ekhaya uma ngifika kulowa mlungu ongapheshe ngiyombona ngoba esukuma ehamba lo muntu kuthiwa wathi masebheke ngakulowa mlungu okuthiwa ngumthambeka wasuka uHadebe kwakuthiwa ngumshade ugcine sele ngakuba kamfundisi uGumede lapha kade ekhe khona ufuna mphushe umphushe uyakhola
ayika kuphuma ukuphuma nini awufuna ukukhola yasukuma yahamba lensizwa wathi ubaba mkhulu hamba ushumayele ivangeli umhlaba wonke ubheke enyakatho wathi shumayela uhamba ubheke enyakatho ngithe ngizoba mfishi ngenye imini wahamba ubaba mkhulu waze wafika kwesenkosi yakwamdluli kodwa eqale kwesenkosi uGumede wehla sihluwe wehla kusha umthungandlovu waphikelela phansi emshinini kaPineapple waze wawela onesibhicayi wasiwela ngesansi wahamba uthe ukuhamba ibanga kuthiwa wathi uThabete safike sahlala lapho sabuthisa wathula ubaba mkhulu wabuka empumalanga nanko umusi inkanyezini wabuka impumalanga lapha wathula wathi ngesikhathi wabuza wathi kantuphi ngihamba lapha nje ngifuna wena mawufunda lapha esibhalweni kuthiwa kwakukhona indoda uJohane eyayithunyiwe eyayibikezela inkosi uJesu ukuthi uzofika emhlabeni kwaba khona indoda eyayibikezela ubaba mkhulu ukuthi ukhona umuntu ozofika emhlabeni wayihamba efuna lo muntu ukuphi ngifuna wena kuthiwa kwaqhamuka ishingishane siqhamuke empumalanga kwanyakatho zesa intuli zesa ziphikelele ngasesitolo kwaSikepe zabheka iningizimu intuli zesa kuthiwa wayehleli ubaba omkhulu kade sekuphuza iphalishe lapho zesa kuthiwa zathi mayifika seyesebuqamamana njengepulpeti lenkosi zajika zaphindela emuva wathi lo muntu engifuna ungapha wathi la sekusuka wathi la kohamba kube khona ithempelo la igama lalo kuthiwa ibutha ngoba sifike sabuthisa khona wathi loba yisango lokungena kwesenkosi yakwamdluli kuqala kwesenkosi uGumede wena ungena emsini womuntu ungakhuleke ukuthi inqoqa hayi ukuthi wasikhulekile sikhulekile ka konke inqoqa ho baba wethu osezulwini
sibuthene ngendaba enkulu sibuthene ubani omdala imino emthathu mthathi mina wathi uThabede sahlala ekuphakameni wathi ubaba mkhulu kuthiwa kwawunenkosi yaseMazimeleni lamakhosi amanye wathi makhosi ngithule ngithini ngeswe lena lahamba athina amakhosi ngeswe lahamba ingempela aningafuna ukuphathiswe makhosi ngiyaxolisa ngisho ubaba mkhulu ngisahamba ngisalanda iswe leni makhosi elahamba nabeziswe kuthiwa kwakukhona into noma inkosi phesheya eyayinesibonakaliso njalo ifike umuntu ephethe iqhabango khona induku lapha kithi okwakuthiwa iqhabango afika isikaze lenkosi isikaze ngeqhabango kuyihlalo sithi uyiswa umuntu phakamisa induku kuyihlalo njalo afika isikaze kuyihlalo senkosi kodwa umbuso wakhe uphelile ihlalo nje ubona sitshekile uthi ngisalande iswe leni makhosi ukuba libuyele ezandleni za nithini ngeswe leni amakhosi amabili engiyakhumbulayo ngixolise uyise wenkosi esehlalweni yeqadi nenkosi endala yamachunu bake bahamba bayinyangeni yesulu bathi inkosi sisazobuza kuwe ukuthi isikhathi asikakafiki ukuthi iswe lethu libuyele ezandleni zethu yilo leloswe inkosi eyikhuluma ngalo okwagcina sekuthunywe abafundisi ababili uShabanga noMngomezulu wathiwa bayihambisa endlunkulu hawu umuntu khona umuntu ongalungile uthe ngathi kuphuma umlilo lapho uwelena uzokuwa na kusasa mawuhlalela onyazini bhasopa ithi-ke inkosi yamaNazaretha kule nkonzo kwathiwa ngoze ngihudulwe ngesikhumba kodwa mina ngifuna ukuhlala ngize ngihudulwe ngesikhumba ithi ngihudulwe le mpuphu yesho njalo inyanga yesulu ithi le mpuphu le ingidonse phansi yahlala yathi iminyaka yami yabala yathi sengino 80 noma 86 yathi iseminingi leminyaka yathi ngiyanika nina amaNazaretha ningahambe emhlabeni ningafikile kule minyaka nayibonga nini nahamba ningafikile ku ngoba mawunikwe umuntu into uyabonga unayibonga nini yabonga iminyaka uzohamba nini wena cha ngisho kuwe enobuka mina kukhona ingozi ekhona phakathi kwethu ithi maNazaretha kade ngihambile ngiye ekhaya labangcwele ngiyosho ukuthi cha sengihlalele manje sengifuna ukuhamba ithi bafike bala esizulwini bathi cha ngeke uhambe wena iswe leli lingakabuyeli ezandleni zabantu yathi ngisazohlala kwahlala kwaze kwavodwa ngemva komvoto yathi hayi sekulungile okulukhuni-ke noma kufuneka sibuye sikulungise ngesikhathi senkosi ilanga ngiyaxolisa ngesikhathi senkosi ilanga kwake kwahlala unkosikazi naye wawushembe waqoqoba lihlalo yaphakama inkosikazi awu nawu mama
ehlale kwahlala inkosi ilanga ngapha kwahlala umama wasiqoqobana isihlalo. Hawu bese abantu bezobika kulo mama ukuthi hayi unoshembe unobaba omkhulu impela uye nje. Yini nina nhlale nibona ungayikho? Kuthi ngapha ngasenkosini ilanga bathi hayi usemncane ngeke siphathe ingane esikole. Njengoba namhla besandondoza nje kodwa mncane. Ingane uyezwa uthi mina ngangikhona ongakabi khona umuntu usho kanjani mncane? Kodwa singabe salinda leli yalanga lomnqamlajuqu kholwa mnqamlajuqu ukholwa kulezi insuku kuke kwakhulunywa ngendoda ehlupha abantu emhlabeni wonke inhliziyo. Kuloko umiwe enhlizweni inhliziyo yakhohlisa kunakho konke yonakele. Ubani ongayazi wafaka umbuzo uJeremiah wathi ubani ongayazi yona kodwa mina Jehova ngibuye ngiyihlole inhliziyo. Awu ithola utileka ikholwa. Ngenye imini sikuwo umuzi yahlala lenkosikazi iqhoqhobela isihlalo inkosi ithule nje ibuke lenkosikazi ingenandaba na abanye bese ngapha enkosini bebaningi bese ngakulo mama izinto ezitshekile siyayithanda hey uyabona impela hayi akuyi sifuna babona hawu ukukhiphela ungale. Hey uyazi nje mina ungitshela impela hawu nakutshela ikale linda inkonzo yashisa inkonzo yaze yazofika lapha. No uyadela Hey yahlala lenkosikazi ihleli lapha ehlalweni bese abantu bezoyibika kuyo beba mancane ebese ngasenkosini ilanga kwathi ngezinye insuku yathi inkosi ilanga kufika isikhathi leli demoni eliphakathi kwalo musi ithi namhlanje liyaphela alihambe kulo musi. Ngibona wena njalo ngabe ngiyasho ukuthi khona ngapha ungabini lapha yagcinika ngakho. Yawena uthukele lenkosikazi yabheka lenyakatho yaliqhoqhobala futhi ihlalo le yahlala ekwazi ukufika insuku sahamba emhlabeni salungisa ihlalo sasezulwini kubuye kwahlala enye inkosikazi eyayihleli lapha ngakulo mfulo ongale naye yaqhoqhobala ehlalweni. Nibuye kanti ningeno yini iphakama inkosikazi impela yimi ushembe wena siphakathi komusi wasekuphakameni ithi inkosi ilanga ngaleso sikhathi siphakathi komusi ithi Manazarete ithi kukhona ingozi ekhona ithi yayingcono inkokhelo yayikhona ngaphambili ithi kuzinkokhelo enkulu ithi le nkokhelo iphethwe indoda ithi yosinda kule nkokhelo uyodulwa ngezikhumba. Sahlala sesathula kodwa le nkokhelo kanti iyoqhamuka kanjani? Kwahlala kwesokala eshowe akusekuhle ehlalweni sasezulwini saqala saqembukana phakathi komusi wasekuphakameni kwaba khona abasonto endlini yesonto kwaba khona abasonto esigcawini eseduze kwendlu yesonto baphumela abawele ngaphesheya bawelele kulo mama naye wasewuchembe elapha kuthiwa ugojwana. Oh nibuye ningikhuze ngasemva oyamazi ubaba uLuthuli kuyiwa ngaphesheya hey kunoshembe lapha ngaphesheya hey ukutshela imfihlo kanti kuimfihlo ukuba kukhishwa inyanga yezulu phakathi komuzi.
kwadlala lashonela ilanga ishowe hey wawungekho ngalesi wena nje ayisiqala ukubona khona lapha asikubonanga lapha esansi kade sikhona embeka sasigidela phansi egroundini emfuleni wawugida ngapho wena kuhamba kwathi mase kufika insuku ethize inyanga yesulu esikhumbuzweni eJudiya sikaDisemba izophuma ize lapha yema ngengoma ka77 Nkosi awu maNazaretha ayi lapho ubabiza kanye imoto eshayo umula sekwathi ungabusangena insizwe zingeyibhamu ezide ezinye iphethe imkhonto ezinye iphethe ocela kwathi ungabusangena asikufune lapha hamba yema yathula iphethe iqoko ngesandla yema yathula yesemgwaqweni indlu yayisethizo umgwaqo sesinsizwe nebhamu bathi uyabe pendele emva yafika yema eminyango endlini yayo yema yathula yahambelele esivalweni yathi yafakiya ngene endlini bathi usephakathi phuma ngiyabona njalo wawukhona phuma hamba phuma ya saphuma isilwane seme eminyango sabuke imoto ya sayibuka sawela umgwaqo bathi hamba ayikho indoda yakhe lenye indlu umuse hamba uyemsini wakho sengibuye futhi nithi unyaza luhambe lapha ekhaya nisesa nalo umoya yiko abantu lapha ekhaya hamba abanye bephethe ingubo bese hayi hamba sayilungisa nini leyo nto Inkosi la angixolise anginyatheli umuntu noma ngihlaseli umuntu ithi maNazaretha kule nkolo yathi yaqale yathi kuvunywe izono safunywa izono kwaba khona isono esisala uyasazi ke wena bese selihlupha la ekhaya
kwavunywa emkhayidini yathi alifumanga seniyofuma ekuphakameni kwafika ekuphakameni zabuye zaqalwa phansi zavunywa izono zavunywa kwafika kuse leso sono abantu bashaya ihlengetho bathi kulukhuni kodwa manje umntana umuntu yemthanda umthanda nesono kwagcina sekuthunywe insizwe ezimbili kwathiwa zime bonke abantu baqoqelwe kamo kwakhulunywa yahlabelela insizwa yasho wayikhona uMaphumulo ngiyathanda ngoba umfundisi uMaphumulo ukhona indoda ekhoneni lapho angizokusho ukuthi iyayithi ngisaba wena ubuphatha umlilo kule benkonzo ithi inkosi yaManazarethe bangcwele isime paradise ithi bangcwele kade kukhona abasezulwini lapha phakathi kwalomuzi bathe shembe sisekuwe namhlanje kukhona abantu esifuna ubakhiphe kule nkonzo ngoba uma besekhona bazoyichitha le nkonzo ithi ngathola bathi uyathola namba abantu esifuna ubakhiphe yathi bawu4 abaphume be4 ingathuli bathi nangu omunye nangu yathi bahambe bawu4 bazochitha inkonzo ithi inkosi ngalile bathi hey shembe ithi inkosi yaManazarethe ngicelile ukuthi abakube abasezulwini ababakhiphayo ngoba uma bekhishwa yimi izizwe ezibakhele zizothi ngibakhipha ngenzondo abakhishwa abasezulwini baphuma baba u4 uyabazi na ulinde mina njalo ukuthi utshenwe yini baba u4 babe khona futhi namhla kuyohlaselwa inyanga yezulu entabeni sakulungisa lokho uthe umfundisi kade ephethe inkonzo lapha uthele ngubo oyigqokile wayithola kanjani wamenyezelwa kuliphi ithempeli ukuthi wena umshumayeli kodwa le ngubo usuyigqokile uphi umfundisi ucela siseJudiya ithi inkosi esehlalweni ithi bonke abayigqoke ngephutha lengubo bangabuyi nayo enkonzweni yasemini abahambe boyikhumula yathi ngoba uma uhambe nayo waye ekhaya emsini kayihlo lengubo iyoqeda wonke umuzi uphela uthi swe kodwa usayigqokile noma hayi ngumshumayeli uyinikwe kuba lesiphika wena usinikwe kwa sisemthethweni ngonile ebusweni bakho nazebusweni obezulu awumonile ebusweni bakho nazebusweni ezulu isolami lingonisile angayephula imithetho yakho isolami lingonisile imithetho yakho
Sholwa okukala umuphi umthetho okuhlulile waqoqa ispeaker uhlulwe umuphi umthetho waqoqa ispeaker kule nkonzo sekunenkinga bonke abantu usuka lapha ashone kwaShoprese afika athenga izibuko abuye nazo lapha inkosikazi iyohlala phambili ikade iphopotha isimpofu ekuseni ihlale phambili ugane iphi inkosi ugane iphi inkosi nje buhlele lapho phambili awulunguze ngapha nanka amakhosi ayaqethe ngapha ugane iphi wena uthanda uhlala phambili ngihlale emva mina akufunda ibhala asingene ibhaleni Isaya awufunda incwadi kaIsaya Mzalwane 29 yeah asha masamba angayifundi ababe baningi ngizolokhu ngisho Isaya 29 ivesi yakho Wonhlale matuba wasilolu kanti 13 ivesi 13 and 14 bese ngifundela incwadi yamakhosi angewesibili 10 ivesi ngesithathu usungifundela incwadi kaJohane uJohane umpostoli 4 ivesi ngiyokuqala usungifundela u7 uye ku14 ebese ngifundela incwadi yehlabelele 48 14 bese ngifundela incwadi kaDeuteronomy usenami njalo incwadi Childbirth wathi ke uJehova inkosi kade ikhona lapha ngaphambi kwayisolo Childbirth ngokuba laba bantu ithi laba bantu ikhomba phakathi kwethi ithi nina nisakimi ngendebe lezi zomlomo basondela kimi ngezindebe zomlomo yabo indaba bengikhonza kodwa inhliziyo zabo beziqhubekise kude nami ilapha inhliziyo yakho noma ingale emgwaqweni nokungesaba bakufundiswa ngabantu yini indaba kungafiki kuwe ngaphakathi iningi lapho angisenzi kuyisho njalo funda wena incwadi uphethe iphi wena awuqa khethani olungileyo ukhethe bani wena nofaneleyo ikhethani olungile nofanele phakathi kwalomsi kuwo ungangishi naye lona uye sizomlande ayakuye kuzolandela okuye olungile nokhethi hamba naye kuwo amadodana enkosi yenu uthiwa kukhethe kuwawe inkosi uthi nimbeke esihlalweni sikayise uzohlala esihlalweni senkosi uthingo nilwele indlu yenkosi yenu kodwa into ezolwela indlu yenkosi ngokuba kepha besaba kakhulu ayiqeda ifunde njengeyakho khethani olungileyo nofaneleyo kuwo amadodana enkosi yenu nimbeke esihlalweni sikayise
nilwele indlu yenkosi yenu. Johani ufuna kanjani wena? Bathandwa, Ithile vesi bathandwa. mani ngakholwa omoya bonke. Naye uye hayi akuye. Kodwa bacingeni omoya abangabakaThixo ngokuba bebaningi abaprofeti abaphumele ezweni. 7 khona la. Bathandwa, asithandane Abantwana bakaNkulunkulu ayathandana. Ke khona la. Ivesi okwake kwaba khona mufuna incwadi kaMshumayeli okwake kwaba khona nje kube khona. Uma kwaba khona abantu abavukela isonto lapho kongalungiswa bobuye labo bantu bahluphe esontweni. Umoya womuntu owakhetha inkosi lapha wabhajadiswa kule nkonzo kaphumi kalula ubuye ushayindingi ubuye khona lapho uthi kushaka mfowethu singam lona uyambona nje ukuthi akalungile hayi nami ngiyambona akakhishwe. Uyafunda nokumele. Ngiqinisile ngithi kini ongangeni ngesango ukuya esibayeni sezimvu kodwa ekhwela ngenye indawo lowo uyisela nomphangi. Ihlabelelo 109 ivesi yesithathu nesine ehlabelelweni 109 nazo-ke Thixo ngokubonga kwami ufunda yiphi ivesi? Ufunda yiphi? 109 ivesi yesithathu. bangizungezile Ithile encwadi sasibona ithi inkosi nibophe wayikhona bomndlu yathi nibobheka lapha endlini sasehawutini nibobheka lapha endlini ngifuna ukube nentambo lapha khona inkinga ezokwenziwa intambo. Ithi le ncwadi bangizungezile ngamazwi enzondo. Ithi lamazwi abangizungeza ngawo ngawenzondo Balwa nami ngeze. Ithi futhi inkosi unyazi balwa nami ngeze. Bathiyana nami esikhundleni sothando lwami. Kanti mina ngiyakuphumisa umthandazo. Iningi Johani 15 19 and 20 19 and 20 15 Ngokuba lo Thixo ukhomba ngaphi kanti wena? unguThixo wethu. Ithi awusazi noma ukhomba ngaphi esansi khomba phambili uthi yithi phambili Uyosihola kuze kube sekukhona. Pulupedi uthi ngokuba lapha kukhona uThixo lo Thixo uThixo wethu futhi uyose bonke abangafuni ukuholwa phakamisani izandla abangafuni ukuholwa unyazi phezulu izandla ukanye yiphi inkosi nje uhleli la ujo noma uJeremiah wathi inhlizi wabeka into kufanele iphendulwe lapho wathi ubani ongayaziyo na wena uhleli lapha nje ugana yiphi inkosi na
nabenduna sebehlalela phambili engisale ukukhosi na uhlele lapha njengomntwana yokuhlela lapha niseka abantwana bonke noma sekukhona abantu kusalungile uma uhlala kanjani ithemvesi yiphi baba awu yenziwe yini ngayo umbuzo uthi njengoba wena siyakwazi ugana induna yangakithi lapha phambili ubekwe ngubani yafika inkosikazi ngesikhathi senkosi uThingo baba ngizocela imendo iza nesiphika kuyizwa ho kwenzeka awuphinde mkhokhela awuphinde ngizocela imendo wena kanti awukanini cha phozi phika hayi ngafakwa uye lona nje ufuna ukugcotshwa na uhleli lapha phambili ufuna ukugcotshwa angizukudlula kule ndawo yiphi inkosi oyigani uthe umfundisi ongena enkonzweni yasemini uthi kwathi kukuhle emsebenzini umuhle uthi kwaqhamuke enye indoda yathi uyabuza umthetho uthi uthini ithini le ndoda usuka lena nje ngabuza hawu umuntu angasuka isweni ukuthi ngako busuzombuza lapho uthi ngabuza ngaba sengelapha kuwo njengoba ulapha ibandla wathi oluphethe walishiya phi ibandla wawuliphethe ngoba kule nkonzo kwathi umuntu kese nebandla oluphethe walishiya liphethe ubani manje yafika indoda kwafika izilwane zizomangala enkosini ilanga lapha emsini waseNtanda yafika indoda yabekwe inkosi yawengubane yagawula imithi yatshala la insimini zafika inkawu zayishaya insimu zamuka nayo yahamba yomangala baba hlushwa zinkawe eNtanda yathi ngizofika ngizoyibiza yafika yathi sanonke Zesa saphuma ehlathini khopha. Yathi na ungubana uyanimangalele uthi nidla ukudla kwakhe. Lashi ikhondo lo. Ithi ngiyakhuluma ngunakile ithi inkosi sesihumushela ithi inkosi akuvele ozokuza ukuthi le nkawu ithini. Hey baphendula bathi inkosi asizwe ukuthi inkawu ikhuluma ithini. Ithi inkosi yamaNazaretha ithi le nkawu njengoba ezidla ukudla kukangubane ungubane lo wagawula imithi ezayiphilisa ngayo izingane zayo ngakho nazo zithi zimsusa lokhu nawe isiswa khona. Hawu kanti ngubane wawugawula ithelo lapha edliwa zinkawu uthi hayi ngangenzela ukutshala bathi awunazinto. Ithi miyekeni ningabe nisakuhle bathi naye ngabe sayigawuli hla mayigawule sokudla lamaphupha akhona enkonzweni avela badunga ibandla hayi ngiphuphile kusho inkosikazi enye ngiphuphile kuthiwa ngibe uma wena ungaba uma wena ungelelo yini hawo asemvalelesene uzoba uma yathithibala into angizokuyisho yathithibala mina ngisuka izaba uma ngiyohlala emafutheni wena kuhlale wena
kangaka adunga isonto kwenzeka kanjani Deuteronomy 13 mathathu amavesi 1 kuye ku3 ufuna ukuma ya Deuteronomy uma kuvela kunina umazisi incwadi uma kuvela kini nina nifuna abantu abazonitshena la sekukhona abantu abanye baphethe inkonko amadokotela kuthiwa yisa awushawuvume yisa ushopa noma umphuphi wamaphupho uma kuvela kini umazisi noma umphuphi wamaphupho aninike isibonakaliso noma wena isimangaliso ufuna ukuhlala njalo unikho ibonakaliso nemangaliso nesibonakaliso noma isimangaliso sivela njengokusho kwakhe kuwe ethi masilandele izithixo ezinye ongazaziyo sizikhonze ungawalaleli amazwi alomazisi uqinisile impela wawu mfana kufike ubhombela impela lo bhombela ohlale efika nokukhathele njengami kwenzeke kanjani uma umshumayeli angibuye ngibese elinda uyifunda kanjani incwadi enkonzweni wena mshumayeli wathi unkosikazi uyifunda kanjani incwadi enkonzweni mshumayeli wena wathi unkosikazi uma kufika omunye exabeni nonkosikazi wakhe ungamlamula uthini ngoba owakhe akekho nawe wamtshila Nazareth, oyingcwele, amusukumo wakini, anakho ngikwenzile. Balela ithi indoda mayingayilahla inkosikazi yakhe eyakho wayilahla uyifunda kanjani incwadi futhi wena mshumayeli njengoba ufunda wena incwadi leli izinyo nalo legolide ulifake le oh thina kuthi oh noma sekhuluma indaba nesina ngalifakazi uyadabuka ngoba unesina ngalifakazi kuswele umuntu ongamkhipha leli sinyo lo akakhona isibindi uMichael nje athi iqalo somthanda kuthi ahlala phansi mshumayeli naleli sinyo asifuna ufunde nawe hey mina umshumayeli bathi isinyo hlala phansi uyifunda lingasekho hlala phansi wenzani umkhokheli ngaleli sinyo leli sinyo wenzani kukhona inkinga ekhona kuleli bandla manje sekukhwezwa imali njalo ngo14 uyikhwezwe iye kwemsini kamkhokheli hayi sikhweza lapho isikhwezo bikhwezwa kabili imali ikhwezwa ngoJune ikhwezwa ngoDisemba iye emsini wasekuhleli ikhweza iya kwakho ufuna isikhwezo hayi ikhwezeni makhosikazi uthi iya kwakho imali uthi ayikhwezwa
kwenzekani enkonzweni hawu malini umkhokheli 10 rand khipha 10 rand uyikhweza bami 10 rand hawu ngakunika amazwi amaningi kangaka u14 ukhipha imali engaka 10 rand hayi yaxolisa ngicela ukuma ngixolise ezulwini lapha ngone khona ngicela ukubuyisela ehlalweni saze ezulwini inkosi ubusise nebuzwini Siyabonga amazwi amnandi siwaphiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise. Sizovala inkonzo yesabatha semini ngesihlabelelo samakhulu 237 237. Sicela umvakeli ngcobo khona lapha ekhaya swale sihlabelelo inkosi imbusise. Khonza
Asibonge. Emazulwini nabele kwezimunga zanabele ukutsakadela kwenkonyana ulikezile ubisi likani nabethi indaba esizwe ngedosha abalekandaba ezitha
abaphola bengali bangasandle ubelalotshwe ngesandla ntendele ebindo eyisiduda kolibishisa abaxovi balabe bekhebe sona elisesandleni mkhabo khabe phindelela nokwezimabo phafindi inhliziyo umphakelwe ithebe shembe uphakele nabakuzondayo abakubukusiphathayo iphusha zalalisa indaba emaphepheni oxama busekweneni bebengazuthi zilalithongo lifele ebumnyameni ikhakhasi lamuka nomoya isalusabona ngezinyongo siquze singadli inselo zamuntu ukhozo oluhle olikamayekisa kanhliziyo komzasela kasokhansela yazomkhanya ematabetulu wawafokasi abasemzinyathi bathi uNkulunkulu usemhleni ngoba emhleni kwendiza ilandela imhlophe bathe siqale ekusweni bandizothekwane besaqupha incegela uzulo elikhiye ngamafu ubalekela ngene ekhosombeni indaba kaMr Manka Mthethwa ephenduka insamo isimi ngokhande indaba kaMr Busazwane ephenduka insamo isimi ngokhande indaba omeliswe labantu ubuthelezi ephenduka insamo isimi ngokhande malamela amaphekula wazofike komgathuli bambila mhlophe qothuza ufe bakhahlanga egethe ngisiliwe intanga isibekela amazolo ethunga gxola ngomphehlu omdlalanyana othi ngolenkosazana bayavula neziba bathi ufelogobhuka igqoke eliphathonyasi babathi ufelogobhuka nhlongo nophathonyasi babathi ufelogobhuka esiphakelele amaguma ngithole abebengasayithokosela ukuyanabela incasa sezulwini babe inkombandlela bathi inkosi ukhelela ngentaba ihomisi babasolohle zesola bathi phesikhona bomhlangano bakwasala kuqhethi ngukhununu bathi phesikhona ihomisi basalenyana kaphumuli xangombela egadlanga mthanana bawela kwathela bongathela ukugiya okhiya ngamakhosi entabankulu bakhiwa sewangcobe emaqathini ekhelbona ungesolvela ezulwini bakhiwa samabhola emampondweni ekhelbona ungesolvela ezulwini bakhiwa sayancana mkhomasi ekhelbona ungesolvela ezulwini bakhiwa